በአንድ ቀን ውስጥ 1 ደቂቃ ብቻ ለአላህ የሚሰጥ ሰው ጀነት ገባ የሚለው ነው። ከ24 ሰዓት ከ1440 ደቂቃዎች 1 ደቂቃ ብቻ ለአላህ በመስጠት ጀነት መግባት እንዲህ ቀሎ ለመጣ ነገር ለምንድን ነው የከበደን? ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ስለዚህ 1 ደቂቃ ለነግራችሁ ነው። ሰይዱል ኢስቲግፋር የኢስቲግፋሮች ሁሉ አለቃ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 30 سكند ما تمولان اتشن استغفار فمن قالها من النهار موقنا بها بقنو كفل جزي عند جزي السوان يالا الصواب متاملاكتو ነገር ፍጹም እርግጠኛ የሆነ فمات من يومه قبل أن يمسي በዛው ቀን ከማምሸቱ በፊት ቢሞት ይሄሳል فهو من أهل الجنة የጀነት ሰው ነው። ومن قالها من الليل موقنا بها በዛው መልኩ በሌሊቱ ክፍል አንድ ጊዜ እቺን ኢስቲግፋር ያለ ሰው فمات من ليلته قبل أن يصبح ከማን ጋቱ በፊት ይሄሳው አጀሉ ደርሶ ቢሞት فهو من أهل الجنة የጀነት ሰው ነው።